Akkam olta? Selazah pun. Orang kalbar na leuma. Payah kamtu. Aman sadi. Payah wami. Bukan kuno so kali ini orang lain, even nak kaya nak jadi muda ya, malu sih baru. Orang pun belum macam jaya lah ini. Orang dari itu kata, bukan orang macam wah itu kata, umat itu sebenarnya umat terjawab, umat orang umat gaafa ko si dirmat gaafa gammachuu si wajjin dhiichisu gaafa gaddaa si wajjin gaddee si hawwa amma waa'ee qalbii irratti warri masaanuu keessatti ga'een mantasu isa mataa ture masaanuu masaanuma warra maarranii ga'een hoggansi keessatti sodaa qaban turan hawaasa keenya jireenya jira. I think propaganda ilman dalagu rakakai. Propaganda ilman itu dalagu rakakai. Nami orang si kesan dah ada kerja tu itu. Buat propaganda ada apa? Apa nama dia? Itu orang tu way betul. Propaganda ni kagak di seikun. Tamami di warna itu yang kamera apa boleh? Itu lah set tu. Boleh kami di bawah boleh boleh. Bodoh bodoh kan bodoh. Bukan sana asalnya single doang mencari mana itu ada boleh berkali-kali. Anak umman kali mesti jawab. Orang ilmu dari apa yang menjaga? Itu orang ini kalau boleh. Ayo baik. Otomatis bila kau dia mau kau berani kau kerana tu. Mana nanti kau beli ayam sih. Dua orang kesana sampai ekspor ni sendiri ekspor. Kalau pilih kau beli. Asal awak yang kira beli orang ni. Aci mu awak kita beli. Orang kalbar kan itu dia. Orang muisan tu bagi kaya uti. Nairobi berada tu awak jori yang ini galbat kita kerja pada ini kelas tu satu satu. Amo kan lalu sekolah kita ada. Orang Nairobi berarti kau kita macam kau kaya itu nanti jadi deh. Orang tu sisau tu yang kita kawai. Anak aku, I love this kind of competition. Kompetisi jangan ada. Akan masalah, akan rumah cara tu, kawan cara tu, akhliyat cara tu, akan kamar itu cara tu. Hoga kawasan tu betul betul. Kalau kita sendiri beda, kita tahu tu, orang nama mana kasih beda. Hoga sih kayak ni, kalau kita tu, itu sudah terbuat. Sama kamu terlepas. Rata kamu terlepas ini dia mungkin ada era semakanya dia mungkin. Mustafa mu, akan usaha tahu jauh berani sih. Jalan kita demi itu. Itu jangan apa kata malu ni, nama itu jadi itu jadi. Jalan cari nama lawan saya. Anak bi. Cina orang itu Cina luar itu Cina pasar kalau dia itu berada di mana? Pasar kalau main kelas ni, lalu orang kaya itu orang sekolah kaya ke satu ko, salah apa ada apa orang orang ni kita boleh ada tu, lama kita belum, salah ada pun, jauh orang, usmaya orang lalu tu, dari kerja orang, orang dia orang tu, orang bukan. Ini menteri masalah rakyat kita ni, segala ramu agama itu ni, apa tu? Bukan mana kita korang je, jalan segala baik itu kawan itu ni, ayu budak, ayu ada mamudah ni. Lama, bukan aku, muda itu belum kawan, apa terserah saja.
Anak Allah boleh lebih hawas dengan satu itu. One itu kan ada apa? Itu saya penting. It's an education. It's an normal process of doing it. Kalau kita begini, kalau dia kata ini akan dapat itu. It's a dying form of oral folklore. It's a dying form of oral tradition. Now we are orang yang telah itu realiti. Dan orang tukasi agarkan dia sakit dia mama sakit memautu mungkin kita kata. Jubilan itu juga karena Allah itu kalau kami mulai berjalan bangkit juga kita mau orang kita ada ini kan. Pero kan tidak awal itu kan kalau dia bisa ini buresio de era oso dikasih. Wali orang mau kan ada yang ini, mau ada yang ini. Meganten itu ada mereka. Meganten itu ada bilang kalian terlepas itu. Kalian perlu dimana mereka, kalian semua tu. Ibadah orang mau cari, ina mereka, ina mau kalian kalian tu bahasa itu. Mereka belajar bisa bagus ni, jadi pun, mentor pun. Kalau susah tu belajar, sama usisikan bergerak berwada maju, apa usisikan? Gak ada berada kita kalau kalian tak masih umat anak dan itu jauh dari urusan terus. Itu ada pun yang mau, kalau di event tu boleh. Pura isang gapa gogoi itu dah. Selalu dikatakan itu cuma kalian ini. Pura itu marah tu ni orang marah tu bukan. Lumpuh saja kan? Apa rasanya betul tu kan? Karena berbalik dari ini. Karena misalnya tu itu orang mesti mengikuti orang ini ada mengikuti orang mereka. Itu kalau orang itu berapa? Jadi ini jadi kita nak buat apa kita ada? Awak asyik nama mereka kalau Kanada jalan kali, apa ni mereka? Kaya orang Melayu orang Jawa orang, dia tak ada macam test itu lah kalau sama macam mana dia nak dia, uang kali, kalau itu, ya kalau dia tu dia Kanada kalau dia, mau apa dia tu lah, dan dia tu sudah ada kopi. Betul dia. Hati baru. Namun kata masih mereka lagi di namun kata malu namun kan namun desain lupa kerana alam mula fokus sponsor berbalap nanti jadi mahal. Jangan lupa lagi. Aku siapa tahu lagi yang diwajib itu pun dapat untuk lagi yang itu. Itu favor lagi. Kau ada apa tu? Amada saya kemarin itu di video itu bukti. Rakko ke sana ni. Yo nama cuma kau baca bukti selalu wassalam. Yo sana beraram dan deh. Siasa dan dia bagai ni rata. Yo buku tu dapat dua. Buku tu dapat dua ni rata. Sawa siasa ni sebenarnya tu lega tu ada. Garuu immoo dinagdee biyya keenyaa alagaan amma dhibbaanee qasaamaa turtee fi waraabeyyiin dhufee sabeen amma jihatti qoqoranii fitan. Akka mamlakoo jiru waraaba ofirraa buusee qeerransa nama jiru irreessa irratti dabuu jiru. Kammaa kun immoo booyyee waraabessa hawwaannis hunda walitti dabalatee dinagdee dhukeessu jira. Gaafa dinagdee kanarraa jarri bukkutee biyya sanarra manni keenya abbaa biyyaa ta'ee mootummaa fi filatee isa fakkaatu namoota dandeettii qaban bulaniiru dinagdeen biyya dhugaa fi keenya badhaatu jennee wanni faarsu dura garuu gahaadha. Our economy is not sufficient to support the population we have. Oromiyaa keessatti probably below 10% of the Itoophiyaatti dhibba soddoma
नहीं miliyon jatuh dah dulu itu orang ini. Ekonomi nama yo akan berapa miliyon bilion itu bukan miliyon. Oso bala siapa kenal dari imam mata tersebut berbeda dan masakan ni. Di negeri biasa ni, sabti sama betul lah. Kabehnya lama keisa, kabehnya lama mupala, iles keisa didabalkan ilmu nama, ilmu intelektual ni. Gara le calo calo hijir, human resource, gara le calo calo hijir, gara tu, le guna tu pada lagi. We are going to have to export at a minimum 1/3 of the labor force. Yo le amo por eso que dinero se dice universidad about keisa. Yo te kare 1/3 anu ne export yo boleh lagi. Hoji alu mungkin lagi sana. Export okai jadi akam apa boleh bukan aku. Amma boleh sana. Jadi opini tu jadi okai lagi siapa tu muda di tiket. Yani labor export tu boleh. Itu tu yang apa minister jatuh orang itu. But kalau jadi lagi orang ni aku bahaya orang beda. Malik skilled labor, Minister of Skills. I think it's the Minister of Skills and Employment or something like that. But they are exporting unskilled, uneducated, untrained young female workers. Jole bagno dal kamne, jole mutan no kamne, deki kahan kamne, ahan bene. Therefore, below Arvadiki, we are the lowest criminals. I think we get like 1/3 of what Filipinos get. Example ku jere kan ni. Gaka biya kan roro ajecha rahibne. Anda kan musa kan? Anda kan mama? Tidak baru ya pun. Amma bereda ni. Itu ni kaya ada negara kau kamu. Malin garin dia tu ya. Biya amma lola daane tas jabbe isne humna kam be ko kam hunda gara biya guddi su biso su mandi ka abso yani ang ko ne gati apa di rumah ka jamu e rumah ke yani jamu ke yani abe ni ke yeret sama mu abe botumma i garan ne manda urat ko ke sabu e rumah berbara ke sabu ka lamin kalau ni rumah uyumna ke sabu ka Kasih bukan bodoh kamu bodoh mulakianmu, humna nama hojjeta biara terbu. Amma kaya berarti jadi dia bergerak. Ya kayak Filipina, India, Budina India kayak kontribusi juga lah kamu. Humna nama biara berhamil. Karena wajura amat gidam yang pun amat 10 years from now. Humna bara de alat terbu khana janti aku amna ke jadi bijum balo immense potential namni simbo umisa duloma ande humna hara adalam berbahaya dabalat de mamboda asko mati di Europe is aging Asia is aging Japan is aging Korea is aging China will start aging very soon गागल की लेबर बर्बाद है गागल नमी पूरा हो जाती है पूरा बर्बाद करता वो कौन भी खोलना दिलमन अस्ते माकून अदुनिया रखी जिला पर कुछ जाता उधे बाला सौ पाव दी जिला में देमा जिला दिना केले जो ये तारे जो दसा देमा जिला बिलियन डॉलर बाको सत्ती का मुद्दा देमा जिला साउथ अरेबिया रिवॉल्यूशन कुछ जाके Lucar lah, opportunity karena kita bukan jadi bol. Dia kayak seperti namni versi musuh. Becomes dan dating umma apa sama deh. Nurse lote, ha, nama orang lalu dan dokter lote, nama orang lalu dan engineer lote kayak wakon sudah tu, kacang suku dan sana randa demo. Aha kadendo. Tahu dan tahu apa? Anak mama dia kita orang tua rumah bukan satu ko kuali tu berikuti plate.
qulqullina barnootaa fooyyessuu akka biyyatti Itoophiyaan afaan Ingiliziidhaa afaan hojii federaalaa godhuu qabdi jedhee akka Oromiyaattis dhugaa afaan keenyaaf qabsoo inni afaan keenya ibsaa guddifachaa deema. Garuu economically competitive warra forsiin keenya hojjetan keenya economically competitive akka yeroo barbaadamu taane English sadarkaa Itoophiyaatti illee yeroo kontiroolshaa yoo ta'e sadarkaa Oromiyaatti afaan hojii godhanii afaan Oromoo wal cina yoo ta'an elementarii irraa kaasanii hamma olitti ijoolleen giraamar qofaa miti writing and speaking sirriitti yoo kalee kan taate quality level course jalabaa kan dhufe. Gaafan namni biyyaa dalagaa akkasii mootummaan biyya keessatti dalagaa akkasii dalagu isinoo gahee qabda warra keessatti qabu. Naamusni sinarra keessatti agarsiisa. Wanni sinarra si dalagan karoora yookaan qomboota bidamboota hojiitti guyyaan dhufan takkaataan kaadaan akka faraman. Maal jechuudha? Amma isin rabbi akkatti qofaa miti kana agarsiisa. Humna namaa kana dibbeetti dalaisiifachuudhaaf. Bu'aa akka buuftanii garuu asitti bu'aa buuftanii buusuun hafee ba'aa yoo kati taatan kaata. Buuftanii waggaa tokko lama gargaaramu waan tokko. Waan baqataan biyya adda addaa godhan jibbu tokko jiru. Osoo fayyaa shanan qabu, fayyaa shan hojjaasa. Osoo fayyaa guutuu qabu, kataa'ee wal bira nyaata. Haa osoo nagaa qabu, si fiyaamee mana bakka godha oolu. Haa bara amataa gadaa ol guddachuu barnootaan muuxannoo isaa ogummaa isaa fooyyeffachuuf jedhu achumaa loogii kaameraan jiraatu sun biyyaa ba'a. That's a liability of country, not an asset. Labor force in jechuudha. Humna namaa isaan fayyadu osoo ta'e humna namaa humna isaanii nyaatu taatan jechuudha. Sanbira dabree immoo dargaggeeyyii waan taatan yookiin immoo ijoolleen teessan. Yoo kararraa mayitee barnoota siituu daddarbee yakka keessa seentee waan adda addaa keessa seentee ba'aa itti ta'uu bira dabaltaniiti balaa itti taatan jechuudha. Saya namni murataa jedhamu tokko Oromiyaa irratti pirezidaantii hoggaa ta'e yookaan ministeera yoo ta'e Kanaadaatti propose godha. Kanaadaan skill level 100 barbaada hoggaa jettee biyya adda addaa irra gaha. So namni Oromiyaa yookaan namni Itoophiyaadhaa sun kunuu hojjetaa ganaatiin qabaa jira. Waala balaalan lafa isaan tokko hojjetaan sun dhugoo muuxannoo gahumsa barnoota ogummaa dandeettii afaanii efficiency gaarii qaba akka jiru ilaala. Lammaffaa dubriin isaa kan mata dhufe sun Kaayiroo irraa Naayiroobii irraa fidne sun saboo maal godhe agamma beeki birikoo yoo mana hidhaa keessa qabaa hin taate welfare keessa qabaa hin taate hireen sun dhiphataa deemtee. Kanaaf kan akkamitti irraa aanna qajeelu akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka sabaatti wal dalagamuu qabu jedhu warri biyyaa jedhamu. Akka dhuunfaatti ijoolleen amma dhuftan kun dhuftanii baay'ee keessa dalagaa argachuu dhabuun haraami. Kana fudhadhaa. Dalagaa dhuunfatinaa biyyatti injiinara ta'uu dandeessi. Biyyatti ilma shiraafaa yookaan ilma abbaa gadaa ta'uu dandeessi. Asitti ati bakka taa'e. Hammaalummaa irraa eegaluu qabda jechuudha. Hammaalummaa barbaade hin dhufin achuma taa'eeti takka waraana biyyi ta'e takka waraana kaan ta'e nama isaanii sirrii jechuudha waan dhufinas. Eegaan dhuftee dalaguu qabda jechuudha. Halee warra mandariitti maaliin ture? Full scholarship dhaan alee kan dhufeeti full scholarship dhufe. Nyaata narraa danda'anii tiraanspoortii narraa danda'anii pocket money laafannaa dalaguu ture. Maaliif? Ummatiyaa fi ijoollee bira gaggabaa biyyatti. Dormii ijoolleen hojii baratu qulqulleessee jiru. Security kee poolisaas ta'e hojjetee jiru. It's very important.
ሲስተም keessa galu